لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين یقیناً اشترے پا قصہ یوسف علیہ السلام و درون داکے دیر دلیونا عبرتنا دپارت تپوز کن کو اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبان کلشو ویل دغیرون قرنے کے خامخا یوسف و دارور داڑیر خواگری زمگ پلار تزم بنسبت و منگیو مضبوط ڈلا ان ابانا لفی ضلال مبین یقیناً زمگ پلار خامخا پا خطائے اخکار کرے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم نو وجنے یوسف لرائے اغرضائے یوزمکی تام نو خالی بشیتا و سمخا دپلار ساسو وتکونوا من بعده قوما صالحین شیوتاسو بیارسو ددنا دقوم نیکانونا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف ویل یوین کی ددینا موجنے یوسف لرام والقوه في غیابت الجب يلتقطه بعض السیارت ان کنتم فاعلین او غزید لرا پتیرو دکمر ریو کوئی کے اب ممید لرا باز قافلے والا کتاسو کون کی ددے کارے قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون دیویلے پلار زمون سوجدستا چھ اتبار نکے پنگبانے پبار دا یوسف کے ایقیناً منگا دل رخامخا دخیر خواہنیوم ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اولگا دے موسر سبان او بسریگی مانے خوراک بہو کی و لبی بہو کی و یقینا منگا دد خامخا حفاظت کون کیوں قال انی لیحزننی ان تصبوا به ویل پلار یقینا خفکی مال ربوت للستاسو ددم وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ او یریگم چو بخوری دل رشرمخ او تاسبتی نا خبر ناسیم قالوا لئنك له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون دیویل کو خورو دل رشرمخ حال دارے چمگا طاقت وردلیوں یقیناً ممدہ و خامخا تاوانیانیو فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب ارگل شری بوتا غلرام و اتفاقیوں کو چواشی غلرام فتیروں دا کمر کوئی کے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ نوحی اکرم گا غطا خامخا خبر بکیت دیل را ددی پدے کاروان او حالدانے شرین نپوئی گئی وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ نرال دی پلار خپلتا ما سوتن وقت کے جڑائے کولام قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب دیویلے پلار زمون یقینا منگتلیو منڈ موہلے او پریخو منگا یوسف دخبل سامان سران اخڑو آغل رشرمخ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين
انے تو اعتبار کن کے پمگوان نے اگر کمنگ رشتہ آئیو وجاؤوا علی قمیصہ بدم کذب اراؤ دی پا قمیص دا یوسف بانی وینا درو جنام قال بل سولت لکم انفسکم امرام لاریوے بلکہ خیس سکڑے تاسنا ستاس نفسنو سکارم فصبر جمیل نکار زما صبر دے خیس صبرم واللہ المستعان علی ما تصفون او خاص دا اللہ نا مدد غختلشی ببرداشت دائے خبروں چتاسی بیانوئیم وجاء سیارت فارسلوا واردهم فادلا دلوا اور علیہ قافلہ نول گاغی خپل عبور اوڑن کے ناویزان دکڑا خپل بوقا کوئیتا قال یا بشرا هذا غلام ویویل ہے خوشحالی داد غلام منت واسروه بضاعا پٹو سات دی حاغل را دپارد سامان دا تجارت واللہ علیم بما یعملون واللہ پویا پائے کارون چدا دی کئیم وشروا بثمن بخس دراهم معدودا اواغس یا خرس کری اغل را پا پیسو نمگڑو روپے لگے دشمارم وکانو فیہ من الزاہدین او دی پاغ کے دبے رغبتنا